Sad sam sve vidio. Da mi je neko pričao, ja to ne vjerujem. Ali ovako... Slovenijo rešujejo Bosanci. Bravi! Kad to pročitaš u slovenskim novinama, to ti je isto ko da sam rekao da je zemlja ravna. Što vjerovatno i jest. Ili da sam rekao da su Miro Cerar i Marijan Šarec ljubimci. Što nije rečeno da nisu. Ej jebi ga, nikako da ubodem neki pravi primjer. Imam ga. To ti je isto ko da sam rekao da Bosanci prave Slovence. U Sloveniji, našoj prelepoj deželi, stanje je jebeno. Ljudi na položaju su komedijanti, lopovi i prevaranti. Pijesak u oči, strategija je stara, pa tako i ovaj članak o tome kako Sloveniju spašavaju Bosanci. Ako si malo priglup i ne vidiš šta se u stvari radi, ti možeš povjerovati toj priči o nedostatku radne snage. Ali nije to baš tako. Istinu sam ja već opisao u prošlom videu. Bosanci spašavaju Slovence. Pa više ima istine u ovome da Bosanci prave Slovence, nego u ovome da je nedostatak radne snage. A radna snaga iz Slovenije bježi za Austriju, Njemačku, Švajcarsku. A zašto? Plate su toliko mizerne da se bolje isplati primat socijalnu pomoć nego platu. I onda napišu kako Sloveniju spašavaju Bosanci. Jest, spašavaju one što kradu, kako bi mogli da kradu još više i da otmu od ljudi. Svoj narod ono polako sa strane istjeraju van, da bi mogli uvesti što jeftiniju radnu snagu, dovedu radnike iz Bosne kojima otkidaju neke izmišljene provizije, ne nude im obavezna radna sredstva i ko sad koga ovdje jebe? Mi se možemo šaliti i sprdat, ali ovo je ozbiljna stvar. Stvar koja pokazuje koliko u stvari narod vrijedi u očima svoje vlade i svojih političara. Znači nije bitna dobrobit države i njenih državljana. Bitno je da oni koji su na položajima mogu što više da pune svoje džepove i da se naguze Njemačkoj i drugim velikim državama, kad god oni to požele. Nek ide sve u propast, ali ja se nikome ne guzio. Šta vi mislite o svemu tome? Napišite vaše mišljenje dole u komentare, stisnite like i subscribe, pa se vidimo opet sljedeći put.